Ja Rastafari. Woy, woy, yo, 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 yo. Woy, 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 yo, 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 yo. Sauna sa elementary pa ko, adunay pangitabo nga din ako makalumtan. Ako'y classmate nga datuog bright, sikat sa among classroom tungod sa kaambongan. Mas kalimtan pa kung kinsa ang na-honor, apan nang nakagit sa eskwelahan dili. Gatagak-tagak ang igit sa dalan, samtang galakaw pa uli. Kaluwi sa maestra, maoy naging low. Maotong pag high school ni balin siya og eskwelahan, para dili na niya mabati ang pagbambuli sa iyang mga classmate. Pero sa kada reunion, sabat sa elementary magunghong-hunghong ang iyang mga classmate. Dayon tudlo og dayong pangatawa. Ja Rastafari. Woy, yo, 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 oy. Hey! Woy, yo, 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 oy. Mas kalimtan pa kung kinsa ang na-honor, apan ang nakagit sa eskwelahan dili. Gatagak-tagak ang igit sa dalan, samtang galakaw pa uli. Kaluwi sa maestra, maoy nagilo. Ug karon siya nindot na og trabaho, sa opisina siya magsigig panugo. Kay taas na og pwesto, isog kaayo manugo, strikto pa jud. Pero sa iyang kabatch, magsigig tunggo kay maulaw sa nahitabo. Mas kalimtan pa kung kinsa ang na-honor, apan ang nakagit sa eskwelahan dili. Gatagak-tagak ang igit sa dalan, samtang galakaw pa uli. Kaluoy sa maestra, maoy nagilo. Ja Woy, yo, 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 oy. Bahalg, dili, mahonor, basta dili kay git.